suggesting that he will show papers. There is a website, he should have put those papers up. So many questions are being raised. And what papers will he show for a project like a 20 crore renovation? 25. I have 25. Yeah, 25 crores renovation. What papers will he show? How will he justify that? What papers will he show to justify 180 crores of CCTV cameras when there are pressing needs of amche water supply, electricity, transportation, all these needs? So, kasle paper dakhaytalo to? There has to be some logic and some sense into even the proposals he has made. Kenna aykung sudda na ki CCTV कॅमेराक 180 कोटी रुपया लागतले. केन्ना आयकूंक सुद्दां ना की एका ऑफिस रिनोवेशनाक 20 कोटी लागतले. तर आमी समजून घेवंक जाय की हो स्मार्ट सिटी पयलीं पासून फ्रॉम डे वन स्कॅम करपाचो एक कॉन्स्पिरसी आशिल्ली आनी फ्रॉम डे वन जे गायडलायन्स आसा स्मार्ट सिटी मिशनाचे ते एक सुद्दां फॉलो केल्ले ना. स्मार्ट सिटी मिशन इज अ वंडरफूल ऑपॉर्च्युनिटी फॉर पेंजीम, जस्ट लायक JNN URM वॉज. तोय तुमी वाट लायलो, होय वाट लावपाचें आसा. आज आम आदमी पार्टी इज अनाउन्सिंग दॅट वी वील रायट टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट अंडर हूज एजीस दीस स्मार्ट सिटी मिशन हेज बीन एस्टॅब्लिश. आनी आमी तांकां सांगतले गोंयचें जें स्मार्ट सिटी मिशन चालू आसा पणजेन ताचेर तुमची इन्क्वायरी जावची आनी ह्या दोग जाणांचो रोल इतलो कंट्रोल कित्याक मेळ्ळो, where are the funds being used, who is making decisions, and why is there no transparency and no collaboration happening in the Panji Smart City Mission today?